Oh, tanawa ra gunan nyo guys. Oh, basta ninduta kay sa langit og view nila diri guys. Oh, kanang daplin na diri guys. Oh, mao na ilahang daplin dia guys. Kita na ata diri gamay sa may kuan kay hunas mangud guys. Oh, nah, grabe kanindot na timingan ginamo ni guys. Oh, ang ilahang view diri. Oh, ninduta gi kayo gyud. Mga na timingan pud namo nga pag-ari nga maayog kayo ang tempo ba. Oh, napay nah, grabe kay kanindot. Oy, oh, lah, kana dia guys. Oh, ala, na may nalagi balay sa pananganod dol. Oh, lah, giyawa kay oy. Nay balay sa panganod na. Lah, tanawa, tanawa guys. Oh, makita nyo guys. Oh, kanang ibabaw ba. No, nay balay sa ibabaw. Grabe, balay gyud. Oh, na balay. Okay, tanawa nyo guys. Oh, pas na timingan na gini mo karon guys ha. Kay grabe kanindot ilang kuan review. Oh, tanawa guys ha. Oh. Oh. Oh, kana guys. Oh, kana ila mo po na ilang panagatan po diri guys. Murag na timingan gid mo ning pagsuruya karon guys. Oh, tanawa guys. Oh. Oh. Tanawa guys, pastang ninduta kayo ang view guys. Oh. Nah. Grabe gid kayo guys. Oh. Oh, tanawa. Oh. Oh, kana nga kana diha nga murag daghang kahoy guys. Mao kuno nay Barangay Luok, Plaridel. Oh. Oh, tanawa guys. Grabe gid kanindot guys ha. Oh, kana oh. Oh. Tanawa. Oh, kana mo na ilang daplin dia guys. Naman ta diri nang unahan gud gamay guys kay murag medyo hunas ba. Nanginhas may kalingaw diri guys. Oh. Tanawa oh. Ang timingan ginamo ni paganhiya karon guys. Oh. Grabe kanindot kayo guys oy. Oh. Murag karon pag may kare diri guys. Dahil ang among pag-ari diri maayo po kayo ang tempo. Oh, mo na oh. Makita man nato diha sa view diha sa langit na to guys. Oh, tanawa ang langit niya. Oh. Sus, grabe kayo ka nindot sa view niya. Napagay murag balay na. Sana balay na langit. Oh. Tanawa guys. Oh. Oh. Tanawa. Oh. Napagay bulan guys. Oh. Oh. Karon ba oh, tanawa. Grabe kanindot gid guys. Oh. Tanawa. Tanawa. Oh, gakagubot na sila ri guys. Gakagubot na sila guys. Grabe naghanang isda gid pud kuno diri guys. Oh, nanginhas mo pud mi guys, guys. Oh, dayon nanguan pud mi og kuan diri. Kay naman mi amigo diri god nga nay napoy panagatan. Mo nang nagkalingaw po mi panagat diri guys. Oh. Tanawa oh. Oh, tanawa guys oh. Grabe kanindot ang view nila diri guys ha. Oh. Oh, kana dihang kuan na lugar di guys. Ambot kung unsa na lugar diha. Wa mi ka kuan na unsa nang tabok diha. Oh. Okay guys. Thank you for watching yung tanan guys ha. Salamat.